kući niko noža ne može naoštriti, bukte. Isto ne možeš prerezati, ti muškarci uopće nijedan, ne znam, nož naoštriti. Kod ste bož sačuvaj. Ja učim. Uči, onaj ko zna gdje je oču na baklavu i čaja, što me gledaš ti sada. Uzmeš nož pa naoštriš. 1, 2, 3 noža. Kupio mi je, kupio oštrač za nož. Oštrač za nož. Da, lakše ti se oštrače nego da ja oštrim noževe. Svaki put kad te treba. Oštrač, gle ovo, a bož sačuva. Jednom prerežeš 6 puta naoštriš. A ti ne znaš, Gana, rezati meso. A to ti znaš sada rezati meso. Meso se reže preko vlakana, ne uzduž vlakna. Aj materiti, Miloše. Šta? Olad malo. Buraz, ali nema, ko oštri u kući noževe? Aj, sad ozbiljno pitam. 1, 2, 3. I oštrač noževa, ozbiljna sam, majke mi. Ti mene povazdala, samo galamiš. Nemaš ti sad ni ručak prati. Bog te nožani, gle. Šta? Rekao sam ti ja poprije ko se meso sjeće, a ne uzduž. Ne smiješ, bolje ti je. Bolje ti je nego da ti nožom opališ, jel? Vidi. Ništa, to je sve dobro. Ma de šuti materit, Bog te. Sad opet jednu turu ovako prerežem uzduž popreko i moram opet oštriti. Pa ko je sad ovdje budala, ti ili ja? Ne, moraš to prvo polje 3 puta, drugo polje 3 puta i treći polje 3 puta. Jako te 3 puta ja. Kako me pogledala, tad sam ove ugla.